lucu. Ya kami ingin ridai. Salah sih, kesimpulan. Bercanda, tadi pasang pedang.
Iya ulah di barang jangan di pasaran di barang. Iya iya. Ya bang nasi goreng. Mana ya? Lapar yang raja merah. Yan. Imut takut lah. Apaan sih kalian mah kayak sekenal saya? Ini dangdut gitu lah. Kayak hati. Karena hati aku cuma buat Atah meriam tuh.